Eriong'etlo Teso Anti-Corruption Coalition (TAC) nespobu onyarau aurianet alarona etem Kapujan neda opotu itunga isesatar au mishokech ikamanara ka aituobouno ka aigirio na Isama. Ade mara misiri keren wa nuleme korie mutei. Do kwa na Kapujan keren mama nyame mutei. Nyobo do ba ya bunu dakira won. Aso ne pele tesle mi ngara ti se Johnson mi ko se do we. Amisiri ne wo pe won. Ora uda kwa ku kere igbanyoko. Akoda na Kapujan ngara ke ngo ke da Kapujan kere. Alu poko won ara inu ko la papa lu apa kosi. Akori ene ne te ki alu poko won. Dogo kwa na kwa bakara baya na Kapujan. Alu poka paka. Dogo kwa na si akorubayi. Baka iso alamu kutotia. Aya na bulere jelo ni lebe te ina kangene la. Konya la mate na sasa iso ni na ewetela. Alamu ta akaiso ulida. Anwinya ben. Arara ikwa ni nyaka na iso iko sitaku. Isako sasa iso no muta ito nikumita mana kanyo gurupu libono iso. Elo pecholong louniet Kapujan Michael Iremaut nes itachaut ebe obu eriong'etlo eureka olem imilionin akwatare kida kaisa kenyuni kanyape ainakin itungalu eja asi atukoto na ewetland kwapa elon konye esubiti bala mamnu apiai achaite na beiti jai monyongine ja setuka abu eureka project ile eureka obu aidimaketi ngalu tokono tuka Kapujan ero aja anini kwa dio inaja ikonyo poteto ngono kikisi isisiana eno so eta ijao ne project neda obu donation obuni olopo ni ije kineretu ngombe pone chele pedarota ijara ile ma kesi ya Isama opo ni jai kinae tukamunaga ngata na ada milioni na kwatare na kaisa kenyu ni kerika nyape so mamilo si ya tapala mboreni na re concern mamilo zibere ai tigogo ngabete de ikapune nyamara ikapune monamonata ikonye kwa na glosi ai tora to pakine ponelo inichunere abete na isiri gina ngeli gwa ikino na reja emonyo da bugobe ai buranlo ikapuna ai jai kini jo ikapunga atile peta na mere lolo tomo la pedo pe baka inyaki kapun mamudo vera mere wacho tida reja che reja imon kororo kuparati mere bana bongra hi samai ne mami kirita yo tamasi ngapak abuni yegi mabo ngerai no Maima, ada sama, cara ino, sama. Amo tu di dosa nak orang ini, jauh. Jadi tegas kau nara belongai, itu tinggal no, luar angin bukan. Ada misi udah tim, punya wetland betai wah, ikito betai ra. Kalau muda kansul kisil, angoli kale beto naira ikito. Apa saya ini moranya bangoli kale ra, tagay oni kede ngatim. Punya taimo ini torona, sama ingoli. Ere programa Kapujan. Iko ni bone kotona ingisi. Nepona ni imedo ni aita palari ona. Are we benefiting? If not, why? For us, in Katapu, we have decided to create what we call environmental protection vigilantes. Wodi boni so Katapu kuso timu le bala bone be I ngich apupoit acho gata kirono amuna mune samai. Kanuka TV East Leya Iolu Kokata District.